eningizimu enyakatho eBola Ntshonalanga la kufinyelela khona lelikhasi lingumsakazo wababelievers Swatini evela kumakhelwane nangesheya kuma diaspora ngoba isibongo sami kuleli hlelo lelinimandla ngihambi ngethwana ngihamba nemtojo kaNkulunkulu the great hlula amademon ukazapha etule embekelweni la kujika khona emakhumbu uthandazela abantu labagulako baphile kanti abanedinkinga a prophet emacetha abathazele babe delivered baphile bahambe ebisheni bempilo njalo ngalesithathu ngemgcibelo lapha embekelweni isikhathi 11 umnikelo ngi200 emalangeni kuya eTolo kuya ngesimo sakho ukuthi sikhuluma ngani phephethe cela sibusema bukele emakhaya Moloi, thank you very much my brother. Ngiyabonga kakhulu lithuba lekhuluma ngalongiphalona egameni lenkosi ngiyaappreciate kakhulu egameni lenkosi angicela my brother ngivusele kuwe egameni laJesu Nazareth ngendlela ngivusele kubabukela kumakhaya umthima swathi lamahle ngiyavusela kakhulu egameni lenkosi umprofet wendo your favorite prophet ukhula amademoni egameni lenkosi Moloi. Last week besikhuluma sihloko lesithi ke the violent take it by force kusukwa ngekhathi taJohn uMbaptisi lo mbuso wawuhlwitha bawuphanga bebawuhlwitha ngendluzula besisho kanjalo ke namhla kusele sibuya kohlwitha ngendluzula lokusila namhlanje phephethe ngifuna sikhulumise indzaba lenkulu ema generational poverty delays and stagnation lento yokuthi inhlupheko isekhaya kumanzela nomfela ndzawonye usekhaya yini lento le phephe Moloi egameni lika Jesu thank you very much my brother indzaba le very serious and very important and crucial ngicela ukuthi sinake kakhulu ngoba impilo yabantu namhlanje emakhaya egameni lenkosi bayabafakaza bathi impilo yami mina imenza wonye akutiboni ukuthi kuqala umnyaka ngibheke phi nempilo akutiboni ukuthi kuqala umnyaka ngibheke phi nempilo indzaba ithi manje mina konke lenkwentako nje akuphumeleli akuhambi kahle so Moloi indzaba lenkulu impilo yemuntu iyabanjwa kuma cases asekhaya kibo iyabanjwa mhlawumbe ebuthakathini basekhaya kibo iyabanjwa mhlawumbe Moloi egameni lenkosi ethinkinge noma ke ku bloodline yasekhaya kibo ukuthi ekhaya kwababa wafa ahluphe make wafa ahluphe mkhulu wafa eswele gogo wafa eswele egameni lenkosi so umoya lokhona losengatini yasekhaya lodzinga ubreakwa masikhuluma my brother ngenzaba generational poverty sikhuluma ngalendlala my brother ingosi yami yindlala yemsebenzi indlala yemendo lakhaya indlala yemali lakhaya indlala yekudla lakhaya kunalentiko konke nje la khona kunendlala egameni lenkosi noma ungafiyatshwa kuyaqashwa emsebenzini wena bayakweka bakashambi kwakho you are invincible yini indaba my brother indaba kuyendlala nje yasekhaya kini lelandzelako egameni lenkosi basikhuluma ngama delays sithi manje Moloi nempilo yakho konke lokuthinzako akuphumeleli kuyasisimba noma uqala ibhizinisi yasisimba donsa madini ufuna ushade manje yasisimba egameni konke lokwentiwa nje kuyasisimba so indzaba Moloi emoya ama delays empilweni yakho lento ingaba ubuthakathi lento ingaba ukuthi wena ufute bokhokho omkhulu bakho awuka break manje lento le Moloi umntalo wakho akayibreakanga lento kanzi namkhulu akayibreakanga lento le kunjalo lokuthi letinkomo tekuthe kulobola wena lahlekile tiyafuna ukuthi sesigangeni inkosi yami yini indzaba phephe Moloi ngalo mshamo lamanye amalobolo sahamba bhuti omkhulu bayafika labantu olobona bathi qhuba inkomo bathi beka ngendla kwelikhaya phela ngiyamutha ejanje kuyadlayisa egameni lenkosi Moloi inkomo kwathiwa sekufanele ingene ekhaya tabaleka inkomo angena phakathi emahlathini kwema namalobolo seqinwa inkomo manje sekuphuma wonke umuntu kwaqinwa inkomo incanawe tatitholiwe lulaka betinalo Moloi kwaza wonke umuntu hlaba nona babe ngidibana naye so uyabona ukuthi kune spirit esikhona la kulo muntu lotolobola la khaya kuthiwa ngeke ungene inkomo kuthiwa ngeke ungene inkomo la egameni lenkosi lelo kuyabambe everything iyabambelela nje egameni nesiyahlehlizwa nalamalobolo ngoba sesihambile so umoya nje wema delays lolandzela impilo yemuntu phephethe ibhlungu lenzaba le nangabe lenzaba lesikhuluma kuyakuthinza lapha ekhaya lalela kusasa lokusako phuthuma uye lapha eTule embekoleni la kushiya khona emakhumbi kunemprofeti waNkulunkulu
qotshwe uNkulunkulu kusakuthandazele that spirit of delay empilweni yakho sitawusuka phatha umnikelo nganga-200 emalangeni and come as you are utawubona you are next in line for a miracle. Thank you Jesus. Phephethe ayikho into lebuhlungu njengokuthi usu-applya security atsabule i-application letter yakho abhalele isingane sakhe inombolo yo application letter ayifiki ku-HR kuyini lento lena Phephethe umoya my brother nangusikhuluma ngawo manje lo ma-general spirit lo moya lo wokuthi uma-delays lo moya lo we-poverty la kufuna ukuthi kungakhanyi lutho nje makufuna kwehle ibhadi yehleti kwakho so kuyingoti my brother lokho ukuthi umuntu ayibone imbeka moya but angawathathe ma-action ngoba indzaba once you discover ukuthi this is a spiritual battle you must stand up imbi yakamoya molo iliwa kamoya imbi yakamoya awuyilwi enyameni no bakuthakathile usume phasi ufike the rightful weapon exactly ekula lesimo lokubhekene naso so my brother once you see the problem you must take actions you must stand up ngoba bangasuka phasi lenkinga yakho iphinza kuwe yena kubantu abakho egameni likaJesu Kristu so manje it's very important ukuthi lenkinga abasoyibonile you address the root cause ufuna kwathi ukuthi yini letimbanze talenkinga lesembi kwayo egameni ngoba lo inkinga yonke inetimbanze tayo ngajaki ukuthi wena prophet ngithandazele ngithola umsebenzi yini le bawuthulahlekela ngomsebenzi njalo wena kade kwasufuna umsebenzi lapha awuthola umsebenzi babaqasha ngapha nangala wena uyasala inkinga awathi ukuthi le ibambephi le nkinga yakho kwivakala ungazukana umuntu uyaqhansukela uyakushiya angasasiyoveka yokuqela dukuduku solahlekile angalala nawe ulahlekelwe interest ungabhala interviews takubita tothi till today inkinga nje ukuthi impilo yakho imadlakadla so you need to take actions after so ubonile ukuthi lenkinga yakho isuka inkinga yakho kusisuka phi ke uthi ayitholakala lapha embekelweni lalela nokuchazela umuntu uNkulunkulu uGcotshiwe ungumboniswa he's a seer number 1 utawufike akuprophet kunesilogena esisho ukuthi lathi when I see your face I shall prophesy and once I prophesy the deliverance is a showcase lokusho ukuthi angakudelive kufanele lenkinga yakho nale root cause yale nkinga imbulwe kunema patterns Phephethe ngicela usichazele ngawo about lento le indzaba my brother emalokonyana ema-generational spirit oh yes aqhubeka ngemandla baze bathi leli khaya lela labula baze bathi lapha kude lokho kwamhambela kahle bathi lapha akuzange semngene emalobolo bathi lapha kude lokho ahamba ngemoto molo le pattern itaphinza makabe i-unnoticed makabe ayabonakala langabe jeka lokubanga ukuthi le pattern itiphinza it because lamadimoni ayabona ukuthi kude lewati like ekhaya so ke manje once le spirit sabonakala sasa siya challenge automatically itawukhatheka itawuthubeka ekhaya leJesu Kristu ngeke brother blood of Jesus lenzaba ithi ifamily iqhubeka ngikuhlupheka esitulweni sayitolo nesamanje nesakusasa indlala yasekhaya indlala yayitolo indlala yamanje indlala yakusasa kude lakhala kumhambela kahle ema opportunities onke ayavaleka my brother lo mni athi moloyi ngaphose ngaphumelela ngoba kunehoya my brother wekuphila impilo yangaphose near success syndrome ngaphose awuthola umsebenzi ngaphose ngenza ngaphose ngalotshona ngaphose ngapromothwa kepha sekubampheka kwashayisa indzaba ithe near syndrome spirit egameni lengoba so le mpilo yakho iyabambeleleka iphethile le tinto takho tivinjwa yingelosi yasePheresi Nkosi yami le tinto simakathi atikhulule but ibambeke emkhathini Phephethe tibambeke kungevuleke lutho Phephethe namkhulu wabuya phethe Joyce yes Lord
imali yakhe yasemayini ayiphumanga nababe waqoshwa emsebenzini yangopolo wabuya lemsesikhwa nawe umsebenzi wokulengela kuthi uyaqoshwa bese ufele njalo hayibo it's a pattern my brother ekhaya indlela seyinto yakhona ekhaya iletha akuphunyelelwa into yakhona ekhaya emathuba abavulekela ngapha nangapha wena uyasala ekhaya baphumelela ngapha nangapha wena uphose uphumelele egameni lenkosi iBhayibheli lithi encwadini yaHosea number 4:6 my brother ungamfunza bantu bami babhujiswa ngenxa yokusulalwadi. Yes Lord. So what you don't confront, you will repeat. Itawuphinza Naku longaqonzi ukusothe, naku longalunako, naku longasumeli phasi, naku longaface heads on. Kutawuthi phinza man tawubuya nakubantu abakho. Usombhaleke manje labantu bafaka ngikhaya ngoba bedelwa. In other words, umndeni ungase udiscover the pattern yalenkinga le yasisuma phasi egameni lenkosi. It is the way of cutting that pattern. Because the pattern kungaba gula lokulapha ekhaya lobhekane nako. Yes Lord. Nakho kwafa breast cancer namako wakho naye nawe lento lesesicayile esigadla siyamila. This is a pattern, it's generational, it's ngaku break kwa lento le inqamulo impilo yakho engaphinze ifanana. Yes Pepe. So my brother lento la iyayibangwe ngema foundations emindeni. Yes Lord. So uthola ukuthi lo mndeni lo wakha some wrong foundation. Noma banikela abantu ababo kuma altars ebumnyama. Noma banikela abantu ababo bosigujana. Banikela abantu ababo bathiwa bayethwasiswa. Those are wrong foundations. Egameni likaJesu. Lo mndeni lo omkhulu bakhona bakha ema covenants. Ngalo mndeni kuthi la khaya sonke sawuphila sikhothamele lesithixo lesithixo ngiso manje lesidla yonke into ngaba inhlanhla ilelo mndeni lesithixo sibona yonke inhlanhla iseda egameni lenkosi. So there are this ungodly tradition lemikhuba lemihambo yemindeni lengasiyo imihambo lehambisana naNkulunkulu egameni lenkosi. So you need to disconnect yourself from those ungodly traditions egameni lenkosi. Ngoba manje umuntu une wrong mindset. There's a wrong mindset because angeke kuthi njalo emaganini every year kufa umuntu. Kuqale kube kuqala kwendeke okay coincidence. Kuphinze kwendeke kwesibili kwesithathu is a pattern. It's a pattern yet iphinza manje. There's something wrong. We need to discover the pattern and stand up. Siyembulu. Bese simelana nayo. Bese siyadila sesimelana nayo ke manje le pattern. Yes my brother manje ke mkhulu kwinkinga lokho ukuthi bantu abaningi ngimoloyi the mindset yabo i-captured. Manje iqhinathekile iboshiwe ikabanga nje just around asibayini la ngivalelwe khona. So ke kude manje lokho ukuthi umuntu afune lokudiscover ukuthi le pattern ibangwa yini, then after sume phasi against the pattern egameni likaJesu. Ngiphela brother ngeke ukuthi angathi umuntu njalo nje angafika ngitshele ukuthi le migilingwane le ndengako le angitshele ukuthi igodly angitshele ukuthi asithanze abantwana singekele ini umuntu imindset wrong captured the mindset yakhe ne spirit sakhe captured wadla lo muntu manje uthi ngakuthanazela adelive kuzata ukwathi ukuthi aphile impilo legcotho nayi ke lenzaba Pepe ukuthi letinto lesitendako lama rituals lemihambo nayo yonke vele siyendako lena ibese ibanga na imvele kuthiwa ngema strongholds lento yenta ukuthi ibe nemagunya lento lambulweni yami kanga usoma ngabe sosiyamthandazela lo muntu lento ikhipha certificate netifakazelo it's wami lo ngokugula kwagogwakhe kwecancer namakwakhe naye into vele etawuchubeka yendeke for generation to generation. Yes Lord. LiBhayibheli ke phutho omkhulu encwadini yaMateyu number 18 verse number 18. Oh yes Lord. Ikhuluma indzaba lenkulu kakhulu la. Uthifunda Mateyu 18 verse number 18. Yes. Egameni lenkosi. Matthew 18. Angilifunza bebelifunza phutho omkhulu. LiBhayibheli ke lithi lapha ku Mateyu 18:18. Ngiqinisile ngithi kini konke leni ukubopha
lapha emhlabeni kuyabe sekuboshiwe ezulwini nako konke lenya ukukhulula lapha emhlabeni kuyabe sekukhululiwe nasemazulwini lenza bake my brother ithi yes uthina ukuthi udiscover le pattern lokuthi ibangwa yini then after you stand up you take actions against the pattern so how to take actions like against it the pattern you break the spiritual stronghold usuma phasi ufuna umuntu losemagunyeni longakhona kuphula laba pattern umuntu lokho authority ngoba ngeke siphimandla ngafana nako bhuti kunemuntu authority ukuthi uNkulunkulu ambeke ukuthi utaba nemandla ekubreak up lawo mapattern egameni likaJesu ngoba ngoloyi ikhona lethiwa nje it's an inherited delay lento ibambeleleka lokusuka emuva komkhulu you need to get a person who is in authority break up those spirits break lento ekokuthi wena tonga dinto takho tisimi Pepes, ibhlungu lento yekusebentele emuva and lo lapha ekhaya nje uthenga icingo ifahla ka screen uthenga imoto iyashayisa ebaleni ungathi ukuthi ishayiswe yini imoto nayo ukuthi uhleli bayangqongqotha nanga umfana wakho blessings social fastelo ngastand ufuna imali mawuhola kumbani uyagula kufanele wena umisa lento engathi wena ngathi isilendo sebentele emuva umholo wakho ubuye emuva imali ayihlala ndawe khona delay ungaze kufike nje imali sekuvule kumkhosi longaqini lapha ekhala likhona hlobo tabe ekhaya ngithi renew your mindset asinake ngabusha ingqondo te yakhani kabusha bazalwane because ingqondo moloyi lengakakhiwa kabusha lo muntu uyemukela lokho mina vele ngiyahlupheka mina vele ngeswela mina vele angisebenzi ngingibani ukuthi mina ngathola umsebenzi wavele ekhaya kude lokwasebenza kahle ngingibani ukuthi ngalotsholwa mina ekhaya kude lokwalotsholwa natsathe lebe babuzamile wabuya so you must renew your mindset as Roma 12:2 athi be transformed be transformed by the renewing of your mind uthi manje kukulanda ingqondo te ntete tibetisha egameni lenkosi nikabanga njengabantu with a sound mind egameni lenkosi labanye molweni sebayesaba nekuphumelela blood of Jesus usaba kuphumelela ngoba usaba kuloyo nayo phela lenkinga phephethe usina siyaphumelela bese bayangiloya uyabona ngathi ngihamba ngifuna ngithola umsebenzi ngandake bangiqosha before but if bangiqosha namanje futhi uyabona ingqondo lomuntu la i-captured ayicabanga kahle molweni so ngithiyemela lapha emakhaya babukela emakhaya be renewed ningalingisi lelive ngoba iguculwe ngekwendiwa kabusha kwengqondo yenu khona nje ukwathi ukuhlolisisa lokho lokuyinzandvo yaNkulunkulu guqulani ithi ingqondo te guqulani bazalwane ithi ingqondo te kuze ndokwathi sinisita lalela okhona prophetic kusasa lokusasa ngolesithathu embekelweni nangemgcibelo sikhathi ngo11 sheshe ufike utosheshe ukhona ukuthi sheshe ukhululeke ngoba lilayeni liyakubalitse phatha umnikelo ongangathiwa themalangeni come before the prophet of the living God ubeka umnikelo wakho and expect him to prophesy over your life angatembula letinto leti le pattern le tawunqamuka asangikhumele mbukweni lapha ekhaya bolo sakhuluma phuphe mkhulu la ukhona kulomndeni wakini ohluphekako you are called to be a cycle breaker kulomndeni wakini longenzi there is a reason ube imember lomndeni wakini you are called to be a cycle breaker kulomndeni wakini nangilongenzi nje nangilohluphekako manje nangiloqabana wodwa namanje nabomkhulu bafa balobodwa bafa bangevana bafa bangabukani nanganivana namuhla but God in heaven wethembe wena ukuthi ube i-cycle breaker kulomndeni wakini kanjani ke manje by taking bold actions against that cycle against that moloyi ngikhona kusakaphuta omkhulu ngikhona embekelweni for you one breaking cycles ngitenge amandla kakhulu futhi omkhulu I'll be breaking cycles different kinds of cycles cycles of poverty delays stagnation sicknesses bondages and whatsoever petting that be khona empilweni yakho tomorrow nabe ngikhona egameni lenkosi
ngal11 senkhona Yeah. egameni lenkosi Ngaphuthela. ngiyaprofeta ngiyathandaza kakhulu abantu egameni lenkosi shaya manje ke inombolo ungasaphuthisi shaya manje silinze wena usolethi utokwathi usubhukhi appointment yakho impilo yakho ngeyiphinze ifanana yasukunyelwa impilo umzalo wakho isukumelele impilo yakho kuze utothola liqiniso lelingilo ngempilo yakho Lord. yeah kozi umthakathi wamkhulu namanje solumelana lelikhaya ngathi afana nomthakazi Gathi afana umthakathi kodwa umthakathi bakhe wagada inhlanga wayigada umntwana wakhe lento solimelana lelikhaya Yeah. yendeka so yeah awusade ukuthi wena sekufune ulwe njani into le ukhona umprofeti waNkulunkulu lokusako yeah Yeah. so asinikaze esikhatheni ke bazibona ukuthi indawo utheleka ngemandla nitheleke ngengani kule yandzawo yemandla ufika ubekeke umnikelo nganifundisa nje simple mawufika kumprofeti waNkulunkulu ufika ubeka lo mnikelo wakho la duke litafula angabe ubizoyakhumbuta wena nawufika nje uhlala la ubeka lo mnikelo wathi wanathi lambi kwalo mprofeti bese uyahlala Thank you, Jesus. tawubona abuso bakho tawukhuluma Yes, Lord. takutshela nzabatakho makuthetha lapho utawukhululeka ngoba utakuthandazela asibavalelise my brother asibavalelise ayi mina wami lesibongo sami lapha ngehlelo elikhulu ngithothile kuhlala nawe ngethemba susitakele nabo ubukele wathi ufika la bivelele le programming yakho uNkulunkulu afuna ukukhuluma nawe ufuna wena sibone kusasa embekelweni valelisa phephethe sibesehlenga libowa bangathi inkosi emusa ikuphatha nemusa sihloko sami khona 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 thank you for watching up to this far Yeah. I know lokho ukuthi le program le itayishintsha impilo yakho for the better wathi uNkulunkulu msanga kuphatha bye bye amen